Үтүү күнүнен урбан берини сеңерен көрөр-көрөчүлөр бүт. Бүгүнгү сыңа тахарыбытыгар анал байыны жайы кыттыылаахтара урбанниктар Владимир Керемясов онна Михаил Павлов дойдуларгар эргиллен бес ыйыттан сағалаан анал байыны жайы кыттыылаахтарын өйөн, кинилери түмен, үлелек, жарыктаах, анал дилек болларгар көмөлөһөллөр. Кинилер холубдаргар бүгүнгү күнгө үле соох диэбекке, бээлерин күстээк санааларынан үле миссетин тахараллар. Олуққа жағаққа тухалақ, ара сөңөні оңырор үлі кластерин терибиттерин туғынан бүйіңі бериге исияған. Мен бұл хайын кәлбідім. Кәлем марантын кейі көрерінен үгіс уақыттарыттан үлелері оқ кәлем мараннар ұскыл төскелі жатшылар қарағынай болатшы. Кейін бір үтік ескен дөйдігін көміскен кәлем марантын ұрақаттыр көссіған. Оны көрімет бейі Керемясов Владимирден тоқуйда өппіт. Оларын қайдақ қанамыт, қаны қолға тұрыттан, кәлбеттерін қаны реабилитация күрдік оңырауыт деймет. Оннан үксі кейі үленен реабилитациялынар. Ол еңін рас еділек уақытта барта балылар. Олар бұтын бартын түмәммет, кем туға атығырынан, кем туқ үйрақтағынан бартын бірге түмәммет. Кластер күрдік оңырауға ғырымып бұд. Онна мен бәйім әрді барымды неттен мебелінен жарықтағын жыбыдым. Мебельный заказ, корпусная, мягкая мебель вартна орор тибит. Антон каламраман холор бига хажут уатар бит, тойда бут майда будем көрсөммет ыңыртаммет холор ким үлем багарардан көрөммет мастер болаларгар үйрөтөн билгин аттан үлелик жабыт мебелет чагар. Онно уллана холор биха билгин мебелга 5 ол үлелик 2 мастер коммуникациялары. На проект оңратшы, на замерға чачи. Бейха білген тәр мебелері бар бұл батақ, натяжной потолок әме бар. Оннаме суаға жүгіт ол, әкелі тяжелері нақ ол оборудование ұлынан маңнық орсай сөбенен қаян кәпсетен білі бары бәбәбіті көмілесеген. Оннаме қолығыр білген төт оллақ, ол төт ол мастарды жар, үлелілер, установка жылдар. Оборудование па болан полотнотын ембәлері тегелілер. Оннук заказ қайдақ кейлерінен агай үлілі жаллар. Онтан өссетін шиномонтаж бар. Птицын Алексейден, кәне бәтәме урбанет, шиномонтажқа төт ол үлілі жарыме. Онтан олтағынан өсі бейхаға бар Стреколковская дем олдынақ бұд. Ол кузовной ремонт, удаление вмятин без покраски ден. Олар масынаны картык аджаттақтына қаятықтырына покраска тоқық көндірін берер. Захаров Алексейден бар. Пластиковые емкости, септики оңырар. Ол септикінен емканын рәміппәд, даже тыйын оңырып бар. Әме оборудование товар. Грузоперевозканы жарқына бұд. Бәбітер білін трехтонник грузовик тақ бұд. Оннаттан 2 ол бұд сүрінен үйрі әджалар. Bir ол бұд бұл қатыртағататтан қайс ұлмыда. Анткаут была на тугунан жарықтақтақтан грузо-пассажирские перевозки демолықтақ. Тәте Владивосток аңар, Чугас Аркин, Рағареген ұлыстарынан, тоқтарынан керген. Жақтақ, атак бейттен си панель оборудованиятен тыласып бұд. Атак білген барта бір херге бол батақ, онын кабытын бартын бір херге түмә хаты жабыд. Онына бейха улхан күйіз көмә дасаф аңыр бұда. Досав лана беха помещениялары бербиде. Бестужева Марлинского пока запустаңыт киринден онна буллагына емкосты бит баллар. Онна новокарьерная это билибина ангар бербиде. Ремонтынан киринден пока безвозмездный тоққа. Онна 200 квадрат. Отчоғына ол қаятығына бір білген арендағайын туралар бұлауыд. Ол әме ұқсулақ. Ол онна қаяндар бартын бириге түмектақ бит. Оны түмектақ бітінен хашой болуды. Барта кем-кемінен аттан аргай баран яр. Антат тоға именно бейі производство енден талбы пытыйде. Тоға тәрген аттан хүріннен специальностағы үйертерін барта кем әрді жарықтана жүбітінен, кем тоққа сығынағынан үйеретәммет по месту разу кем тоққа шөйінен любой қылыр бейқа көрендер хем бір істенлер кәлелілер. Она обращается к муттарыттан бейламмет. Жабыки әрді тұғыл лейі жүбікіні қайдақ
Ханнык эйгега бәгін көрөгөн ден. Характар ол урут ханнар офискалар буттар хаябыттар. Антан калама миске тугара уханан, тугара хаян. Бәлерин жыларын. Да, бәлерин жыларын тарихтарын багаралар. Билин самазайнтайынан үсі bir болбут сварочный услугага тохкай бута. Социальный контракт. Он катын оборудованиятын ылныкта. Үсі сантехника ме бар, сантехник ол эме тугун эрде тухин туртугу жууда. Кондиционердерин. Олихин аттан бу хайына метон кондиционердерна нинеме жарыктаныктак бут. Холор ити IT аутсорсинг бар даже бияха. Тәлтәре видиген аллар, один из юртелнер. Bir болбут тохтах, кухня, готовые обеды, доставкаларнар, хайыллар. Үләк ихини көннәрдән метаттан оланна үлһә тыут. Оннаттан бирәки болбатак болан, әлбәк боламыт баралрамыт муньяктан, бу манны кешебет инник ким опыт үлестән каян, ите ол әмел багы көмеләр. Эшеттан тохпут әлбәк, буламыт әлбәк Рәре аттан хорогор финансовый трудностьтар болалар. Үп качы тибет, бартын билим пока бәбит тохпутна кайбит. Атак фонд поддержки предпринимательства дем бар. Кенеттен ол бир займ ол бупут. Ол бутым аттан бәм буми тохчагар. Эте ол запыс турга ден. Ол онна үлә бара турар. Онна хата биргана карабит. Ол эме үддәк камласпита. Ол Министерство предпринимательства имеют свой бизнес, это агас болбут бу кандики үйренне свой бизнес деньга. Именно эрде урбандан жарыктамадак болаттар бут киреннер кайдак кынан бизнес план оңорон, кайдак эти эгега улахан хитерите хок кирен сихилүүлөрүн курдук. На 5 күнү буга усиленно үйренмиттер. Уже опытта урбаниттер келеннер консультацияларын үйрөтөн каян Ами бардын сихли кепсен хаялыттыра. Аны тендер кай буппут, тоққа көпка могил ручную ден. Таннаме онтан тақа болбут үлелі жыллар. Онна тоққа буппут. Оно единство ден нақпыт. Керемесі Владимирович Тарибита. Оно единство ден тан қолы бары бір түмсүйлі ақтық түмсен қайыққа ден. Онна проект оңыран тух кайын тураддах гран. Ол гран буллагына сүрін тугаден именно жилищно-бытовой условияларгар трудный ситуация түбәспейт. Холор бейха білін маломобильный дабыта бәқтар, эмбелитта біта бәқтар холовор, кемеліте хоқ, кеметаға хоқ дейіп күдік. Ол жана бұтнаме бартын өйен қаян үлілек бітін нада. Ол гран қашынан холовор кемера Өрхан ситуация. Холор ким яхара мебель надо было. Холор ким сантехниката, кохан электриката, ким даже караки ол этергодлы көһөктөрүн надо, кайыктарын надо. Ол чагар эме холор үллек тахпет. Бу хаңа жыл кенеттен. Анаттан фонд защитника отечества кытта үлләбит була. Үрүннән. Олаттар холобра көрөн баранды бу чөпа бары бит. Бара дибик ки бисибик кеһидене мете елах буллаганы келен хөп булган. Келен булла. Ол онна эреңет билсәрен, бихеттан именно трудовой кластерден кеһи үленен көнөрдемит. Любой кеһаттан эйгега холор хатабатта булла бертихпет. Главное желание холор бага ханата бар буллагына тон бе тогбар күсүптен өйөкпет. Фонд защитника отечественного тахин Анаме хайыллар те массаж инден бары бейт, нукмандык эме ник бутака көңөлөр бактыр жигине. Олнуме тан бартын хүрүннән фонд защитника отечествотан хайыра було. Шебатыкаттан билдирер булла барларга. Анын табиһи именно тимшигудук боламыт бары үлелән камнан демет производствонан кайарудаттан ник тухат ибипит. Халар олунда Кемерекелен үләк жүзжерді бар боллағына қылыр, бейхайтар гөдлі еңін рас әйгі барта бар. Оннаттан кемере көрін именно көмеліген қайын ең бағыра болланаттан. Дағы шей бұл өті білейм, пока бәуіт үппетіне қатшы өтінен қамды жауыт. Тоғына ол граннарынан гран кай бүппіт. Ол но қайықтақ бұд, үлілтеқтақ бет. Михаил, оты бұл мебеліні сық болар боллады. Бұл өткенде бес үлі олаттар бағалар баттын жағанан үлі олар әрекет.
байыңыттан, оны же тугон ороготу. Бейбуланыттан хүрүннән корпусна мебель оңробут, олды спыттан ымдыф, кухнялар оңробут, прихожки, шкафтар, шкафы купе, тоқтары бартынатын, жеға бар мебелі бартын оңробут. Onu olabram elbaq bayıcı bir yaxı qorab butugardi. Onu simbir sпрос бар üçüge. Onu da bigi uratıgıt tuğuy bağır hınağıt arayı decep çeki bolu. Atı bihi hüründen veteranlarga skit oңробут улахан. Анал байыны жейге хажыбыт жаңга veteranlarga осайынан онна жекергенігер скиткаларды ақпыт. Оны лехінті спрос аттан хим бар. Onun nere bol bakatan olsay gipkay grafik bolar, barların katta individualli подход. Именно кемеха хаддах надатынан материал буттан аган оңробут. Төһө күн оңроготу, төһө колобы биремете төһөнү хакас берем баран колобыра. Ата срок бут ухум бобатах. 2 неделя ең күдік болачы. Тын ырахаттар мева булачлар. Конечно, ты заказной, ну буллана. Доставкалуу тиен туруран беребет комплексно. Спрос бар, тогой дергентен бехатын барта желебит нестандартныйдар. Барта индивидуальный восполнировкалактар жолинтен жан барта тугу багара булатын олоқчым тигром, котеллар кистен, каян инде күдүк, он котон бартынтан проект оңрот, ол проектынан клиенты гыттак бартын уже на работу там готовой продукцияны жан-желере тураран беребит. Кайдак маны билен келбиткини. Сыкка жөлөлүгүнжи мастерна. Маны бир билим денен урбаник бу Михаил прораб ден теңге хергер тахпытты. Суога. Ону бисен көрсөн манна келем мамыт бисе көрсөр тахпытты дете. Он манна мастерна лигидемдте. Үлем хок боло. Ага, бен ту кырыкта атыгыны бу анал байына жайга хыжын. Орто бир тахмын көрсөй. Мебелге сыянна атынды. Хок. Олок сыянын хок. Хок. Аны же Михаил иген бу мебелен оруга сыгырда. Ото бу кластерге келдирен мулай. Пока мастерна лигидем. Бүгүнкү күнгө тугон орох жагы толтугунан. Бу спальняга тох кирди. Заказ кирбите. Анти бутын билим бу хаммыттан тугун оруут. Каркахан оруут, онтон фасадын оруут аннарын. Бартаккар. Бу установка булды. Проекттен ким бастантын оңорору. Проекты улагана аян ден улахбыт, бәте проектировщик клиенттер гитте кепсетен бартын сөбүләһен кайда жүһүннәгын тохтагын размерын бартын размерлан хаян кини клиенттер гитте кепсетер бихе улагана чистоту маннык раскрой дени берер проект дени онон оңорот. Анту же материал гыт. Тух материалтан оңорготу. Төһө күн барары бу быгыга, онтон төһө түргөнлүк барары бу. Маннык барысты скаптыратын жас оңорот дигенен күн хигенен оңуллар скаптыр манныктар бир күн барата быгылдан каян даже кеһә установкалы да тиепне битте. Оны бәгат барысы. Ага, бартын бәйбет оңорот. Оңорбут мастер бартын бәйтен оңоруннады. Установкатын тугун бартын атнатын жоннор хаятактарына тохпа меккүү болор деп күндүк. Реабилитация деген барларын надо улажы свошниктарга. Оны улана просто хергүллерге ырхан хос. Просто жөнүгүтө граждан, это гражданский жөнүгүтө. Кыртык өдөспөк күн, хаябакын. Антон манна улана бу свошниктар бәйбәтин, бары бәйбәтин кытта өдөһөммит отун үлелибит. Барта чётко кратко тохудук. Онуттан Уолтер баблыктарына келдиндер, үләтиндер. Барларын күрү hem bir жон тийбет. Үлелибит. Үйрөтек бит, үллихтер. Үлі түмсүйтігер хүрбі тоғы санал байына жайы кыттылақтыра бір сананнан үлі сылжалар. Олардан биддестіре Алексей Ковалев 2 улаханы чейін алан білеген бәйжарықтақ болбуд. Оны түйет олу үлі ағалан натяжной подолуқтары оңыралдар. Я участник СВО. Просто у меня уже 2-е ранение, и из-за этого сейчас как-то дома сидеть тоже на одной шее с жены как-то не так. Вот и решил проявить. С пацанами как-то собрались со своими. Вот с Михаилом, там, с Владимиром посоветовались. Раньше я тоже занимался, ну, правда, на кого-то работал. На натяжных потолках тоже. По слесарным работам работал. Ну вот. И как-то так зашло. И вот я решил
открыть потолки, потому что я более-менее в них разбираюсь, там это все. И вот так как-то пошло и поехало. Во-первых, реклама, пацаны помогают там. Где-то что-то не справляюсь, они мне помогают. Но у нас все дружно, как-то сплоченно. Пацаны хорошие, вместе с ними в тяжелую минуту на друг друга не кидали. Есть конкуренция. Люди-то, видите, как выбирают. Не так просто, что показал картинки или что-то. Им надо рассказать что-то, как-то что-то посоветовать им надо. Как лучше делать. Где-то они видели ваши работы. Все есть оборудование. Сами покупали все. Кто-то пацаны помогли, где-то занялся, где-то за эту выплата была. Без работы никак, и каждый человек должен трудиться, чтобы просто прокормить свою семью, чтобы родственникам помочь, своим помочь, кому-то помочь там надо. Вот поэтому и создали вот этого как сообщество, типа, чтобы помогать таким же, как и я. Там кто-то без ног, без рук идет, чем-то его занять, какое-то что-то ему дать возможность заработать, чтобы он не просто сидел на инвалидности или как-то. Чтобы прийти сюда, здесь, кажется, друг друга знаем, все, чтобы они все пришли там, как-то сообща, может, что-то решили, кому-то что-то, какая-то работа, может, кто-то по чем-то будет заниматься, чем-то хочет заниматься. Просто если невозможности нет. А так потихоньку, помаленьку. И все. И все получится. Онтон бүкүһүмүттен эффективная конкурентная экономика ден национальный проегынан мен бизнесим кейининен анал байынны жайы кыттылаактаргар бээ жолатын теринниге стажировка ден саңа өме бар болбут. Быйыл мен бизнесим кейинигер национальный проект кәрчитинен эффективная конкурентная экономика нацпроект боллади. Онон ийинен тох аңа көмө килбите. Холор анал байыны жайы кыттылаактарыгар кем бәтін жылытын арынын бағары жоңғы услуга стажировки дем болар. Онны олағана холор ол анал байыны жайы кыттылаактар бияқа кәлін заявка қалдырылыр. Бәлерін қайысқаларын таланнар, туғынан жарттанықтарын бағараннар заявка қалдырдықтарына бейге холор урбаннарға тақамыт. Ол направлениянан кенелер ол стажировка қалдыры көпсетәбетті. Холор байыны жайы кыттылаактара онно урбанга бараннар больше практика алдар. Үйренелер холор неделеттен где-то ый курдукка суроктак болар. Онно бараннар үйрененнер тугу жарттыныктарын багараннар элбага билелер. Онно уллагана бии холор кораккары болбакка арас улустарга бартер тын ол өңүнү оңоробут. Қас квота бары, оннатын қандық қайысқаларына стажировка ағыттарын сөбі? Бұйыл болдағына 10 квота көрілінне, 10 кейеға, әйіл әме 10 көріліқтақ. Қайысқалары арас, бұйыл қолыр барта бей қанды қарайтан қайысқа оқ, қолыр ты қайыстаттан ағылан искусственный интеллектке тие барта бар. Услуга болдағына жылы тақабастер болындай. Қолыр бұйыл мебел оңыраучуга бараннар стажировкаланылар, ты хайстуатынан хети аты көрөң, онна болдағын искусственный интеллектка коракка қолырыме баран үйренділер. Тон кәлін қолыр услуганы ағам бараннар, стажировканы ағам бараннар кәлін бияға мақтаналар. Тон жақчы надылақ әбіттен әтек қанады. Онытын практика болла, тұтатында местер барандар, үйрақлалар болады? Местер барандар тиеннер көріннер, где-то неделя күрдік үйренелілер. Больше практики болан тақыр. Әйіл ұтын бар болыр, әме бұжы стажировка. Әйіл әме заявканнан, қаны қайсықалынан келдіғана, әмбір бейге таққабыт, урбан неттарға, қоратын әрі болбаққа арас ұлыстарға әме таққабыт. Әйіл әтеметі урбаниттарға, если онук баға бар болдағына қолыр бияға таққандар әме бейі ұлық бұтын өптен білдеріқтен өп болдаға. Оны тағынан кейінге урбаннақ анал байыны жей кыттылақтаргаранан кейін арыңаға сырдадар рекламың өте әме бар. Мен бизнесім кейін бүкін өттен урбаник бұғытынан бәліғіз жар анал байыны жей кыттылақтаргар бәлерін жоғыларын сырдатар өттігер поддержка сағалауды. Бүкіменнен ол күрдік 16 анал байыны жай кыттылақтара тұттайжалар, оны арасы ұлыстан. Қазбейділері 96 сумала қарасы реклама өттігер поддержкаласыз жалдар.
бу поддержка ураттаген хазбидилере бәйләрен жылларгар бассар көмәнен улалар индивидуально. Ол курдук кемере реклама вывеска хакастыр, кемере сайт хакастыр, кемере билеттергер брендированный тагас хакастыр. Билген анау баяны жай бол турар билеметер, бу поддержка улахан терек боло дигән бит. Анал байынны жайы кыттылақтыра теремит әлбәқ тухалақ оңының орор урбанларын жон өйдіөқтері диен әрел саналақ беребітін түміктүйбіт.